Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Berawe, kajit bedah. Waktu kamu menunjukkan bapa put lewat laminat. Kamu lagi sekolah, ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Berawe, kajit bedah. Waktu kamu menunjukkan bapa put lewat laminat. Waktu ji sound sound. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajit bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajit bedah. hai kajut bedah. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Wate kasau, wate kasau. hai ibu bapa yang mendengar, hai kajut bedah. Wate kasau, hai ibu bapa yang mendengar, hai kajut bedah. Wate kasau. Tak pesumbu, pesumku anak juta pajo ngon keluarga. Tak pesumbu, pesumku anak juta pajo ngon keluarga. Hai ibu bapa, Ya ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Wate kasau, wate kasau. bulan Ramadan, bulan terlebih, bulan kepreng-preng umat manusia. Bulan Ramadan, bulan terlebih, bulan kepreng-preng umat manusia. Ura puasa malam tarawih, pahala lebih melipat-lipat ganda. Ura puasa malam tarawih, pahala lebih melipat-lipat ganda. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Wate kasau, wate kasau. tanya puasa bulan Ramadan, bulan ampunan segala dosa. Tanya puasa bulan Ramadan, bulan ampunan segala dosa. Tanitlah hati sabilam dalam badan, lam lindung Tuhan Allah pelara. Tanitlah hati sabilam badan, lam lindung Tuhan Allah pelara. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Wate kasau, wate kasau. ibu bapa yang mantang dengar, hai kajir bedang wadah kasar. Hai ibu bapa yang mantang dengar, hai kajir bedang wadah kasar. Tak bersumbu besum kuang aja tak pajo ngon keluarga. Tak bersumbu besum kuang ngaje tak pajo ngon keluarga. Hai ibu bapa yang mantap dengar,
bapak yang mantong tengen hai kajir bedah wate kasau tak pesumbu pesum kuah ngajut tapajo ngan keluarga tak pesumbu pesum kuah ngajut tapajo ngan keluarga. Wahai rakan lun umat Islam inangan agam Tuhangan muda. Wahai rakan lun umat Islam inangan agam Tuhangan muda. Pasti tahawa nikmat Ramadan lam sidon sajan jedanya rasa. Pasti tahawa Ramadan lam sidon sajan jedanya rasa. Hai ibu bapa yang mantong tengen hai kajir bedah wate kasau. Hai ibu bapa yang mantong tengen hai kajir bedah wate kasau tak pesumbu pesum kuah ngajut tapajo ngan keluarga tak pesumbu pesum kuah ngajut tapajo ngan keluarga. Laki doa basirat dengan Khalikul Alam Sidra yang esa. Laki doa basirat dengan Khalikul Alam Sidra yang esa. Begepe ampun dum kesalahan dum umat Islam berasal syurga. Begepe ampun dum kesalahan dum umat Islam berasal syurga. Hai ibu bapa yang mantong tengen hai kajir bedah wate kasau. Hai ibu bapa yang mantong tengen hai kajir bedah wate kasau tak pesumbu pesum kuah ngajut tapajo ngan keluarga tak pesumbu pesum kuah ngajut tapajo ngan keluarga. Ibu bapa yang mantong dengan hai kajir bedah wate kasau tak pesumbu pesum kuah ngajut tapajo ngan keluarga. Hai ibu bapa yang mantong tengen hai kajir bedah wate kasau tak pesumbu pesum kuah ngajut tapajo ngan keluarga. Nama ibadah letakkan pahala melimpah rahmat melipat ganda kajir bedah hai rakan muda. Buku ulama mengangkat rasa. Hai ibu bapa yang mantong tengen hai kajir bedah wate kasau tak pesumbu pesum kuah ngajut tapajo ngan keluarga. Kamu ulangi segoda ibu-ibu, bapa-bapa yang na di kampung Berawe, kajut bedah. Waktu kamu tunjukkan bak poput lewat 12 minit. Kamu ulangi segoda ibu-ibu, bapa-bapa yang na di kampung Berawe, kajut bedah. Waktu kamu tunjukkan bak poput lewat 12 minit. Waktu ji sound.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.